قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا subhanahu wa ta'ala o wi onon julbe ben si on woni ko on nawnube ma ko hewon e hoore sete yagal ma goddo e modon yahi ka hurgo njano ma on memodiri e sonnabe ben memodirgol Abu Hanifa wi memodirgol ka danki jumhur en wi memodirgol bandu e bandu falam tajidu ma an on hebali ndiyam ko salli gorom fatayammamu fande ame sa'idan e nokku towtuɗo ko towi kon ko woni ka hoore ley ɗo tayyiban harano laaɓi famsahu maskom ma fitton bi wujuhikum gese mon ɗen wa aydikum e juuɗe mon ɗen ɗum ɗo holli wonde si tawi neɗɗo on hari himo salliginomo wonno e laaɓal ngal boni o lintiɗo ko bonnata laaɓal ngal kon ko yawgol ka ɓaawo ka hurgo woni ko janoma ko to soko e memodirgol e sonnaɓe ɓen si ɗum ɗo heeɓi on tigi o heɓali ndiyan aray ko yo taamu wa qala sallallahu alayhi wa sallama nulaɗo allah o maaki as-sa'idu leydi ndin mana ko wiyete sa'id ko ndi leydi e kala ko woni hoore mayri ko jeeya e mayri jengalleje ɗen naati ɗon baaɗe ɗen naati ɗon tunte ɗen naati ɗon kala ko woni ka hoore leydi ɗo ko jeeya e leydi ndi o wi ɗo ndiɗo leydi wudu'ul muslimi ko salligi julɗo on wa in lam yajidil ma'a 10 sinina haysi o heɓal ndiyan duuɓi 10 so woni duuɓi 10 lebbi 10 tawi o heɓali ndiyan ko yonantamo ko o salligo ma ko o looto longal siɗo no heɓunomo haray leydi ndin ɗum yonimo salligi mana yo taamo ka leydi ɗon o juula nokku goone laaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallama o maaki wa ju'ilat liya al ardu masjidan wa tahura mi waɗa leydi ndin waɗanama lan juulirɗe waɗanama lan kadi laaɓal ɗum ɗo holli wonde taama gongol koko yamira ka alqur'ana e ka sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e karamo koɓɓen kadi fof karamo koɓɓen ka l'islam ɓe fof maɓɓe attiɓe e fewndiɓe ɗo fof no fottani hihi si tawi chartiji ɗin lanni timmude fi tama gongol haray tama gongol no lonto salligi e longal wonduɗo e longal wonduɗo e tayre salligi si tawi o heɓali ndiyam few ma o heɓiɗan kono wataɗa gollitirde few saabu nawnare haray mo newnana tamagol so tamike tamamo ye on lontanto mo ɗiɗaɗi ɗi noon haray himo wawi wadde ko lootiɗo longal salligi watta kon e dewe ba liman yushra'u ko hombo lawɗinana tamagol yushra'u tayammumu no lawɗinana tamagol ngol liman lam yajidil ma'a wonande mo heɓali ndiyan ba'da talabihi ɓaawo ɗaɓɓugol ndiyan ɗan talaban ɗaɓɓugol la yashuqqu ala mislihi tawa sattata sifa ngol ɗaɓɓugol ɗon ma sifa on ɗaɓɓowo ɗon mislihi oɗo hi no yilto e ɗaɓɓugol ngol no yilto e ɗaɓɓowo yani mo heɓali ndiyam kono noon a wi to mo heɓali o jooɗo ko ɓaawo o ɗaɓɓi hi ko yo ɗaɓɓo yaaɗo ha to kabele ma hewtoya koyama o yaaɗo ha hewtoya en ville
o wi ko ɗaɓɓugol ngol tawata sifa ngol ɗon ɗaɓɓugol tampinta feƴƴiti aw wajadahu ma ɗum tamamu yon kadi no newnana heɓuɗo ndiyan ɗan kono walam yaqdir ala istimalihi o taganaka hutorgol ɗan fi hon ɗum haɗi o tagane hutorgol ɗan limaradin sabu nawnare ñaw aw ma ɗum kana o woni yahsha himo hula bistimali sabu hutorgol ɗan ndiyan ɗon ziyadatal maradi ɓeydagol nawnare nden aw ta'khir al bur'i ma neɓugol cellal ngal joni ndiyan ɗan so o salligike ma o lootike longan ɗon sincantamo nawnare kono himo wondi e nawnare si tawi tun o hutoriɗa ndiyan ɗo nawnare ne ɓeydoto ma ɓeydata ka woni ɗon kono si tawi no e nder yontere haray o selli joni no wawi wonde jonte ɗiɗi jonte tati hara o sellali ɗum ɗo fof haray newnanimo si tawi alhaali makko ko ni yowayi yo accu ɗo ngol hutolgol ndiyan ɗan yo taamu aw kana la yaqdiru ala alharakati ma hara o wawata memminande immagol yahana ndiyan ɗan no ɗa so hendi kaɗam mo wawiɗan hutorde hara lorralimo e hunde kono wawata yahude o addoya ɗam walam yajid man yunawiluhu iyahu o heɓali mono addanamo ndiyan ɗan ɗo no wawi wonde hara on tino soka ɗo hino ndiyan ɗan mbawɗo kono bafangal no soka imaka kaso ma goɗɗo sikkino goɗɗo alande toon sokki ade saabi omo yurno ka fenêtre ɗon eɓe ndaariɓe sokkila nder ga wagu to on heewi hino ndiyan kono wawata ɗan hendare o heɓali mo ina addani noon nden satade ɗo mi salligo ɗo mi wawata hettade ɗon ma wiyen ko boofojo wawata yahande ndiyan ɗan kaɗan woni ɗon hiɗan yewi kaɗan woni ɗon o wawata ko wawɗo immade daro toon waɗan hewtugol o wawata immade hewtaɗan o heɓali ko addanamo ma heyno ndiyan ɗan ka pompiɗo kono serir kunkun ala ɗon kadi goɓe ɓe soka yagam ɓe itta kum ɓe naɓora ino wawata ko deserade ndiyan ɗan yalta si deseraka deseri kunkun ala ɗon ɗum ɗo fof no konti o heɓali ndiyan mano ndiyan ɗan ka koloyru ɗo kono ko safirte kon ala mana ko ɓoggol e siyo hum ala ka o huma ɗon o unta ino ɓoggol no woodi kono siyo hum ala ma siyo hum no woodi ɓoggol ala maɗi ɗi noon ɗi ala amimmi no ganto ngon ko woni ndiyan ɗan ala few ma hiɗan woodi kono takko makko kono o wawata ɗan hewtude ma hiɗan woodi mo wawi ɗan hewtude kono nawnare newnanamo yo hutorɗan ɓeɗo haray newnanamo eɓe tamo o wi wa amma man wajada galilan min alma'i la yakfihi li tuhurihi kullihi amma mo heɓi ndiyan seeɗa tawɗan yonata fi laaɓal makko ngal fof fa innahu yatawadda'u bihi fi ba'di a'da'ihi thumma yatayammamu lima baqiya oɗo mo heɓi ndiyan ɗan yonata ko o salligora tere ɗen fof no wawi o soodo ɗan o wuyɓo o sorkino o ñittito o loota yeeso mum o loota juɗɗen kono yonantamo ko maskiro e hoore nden e noppi ɗin o loota koye ɗen honno watta yo fuɗɗo fi kala ɗan timminta ka hato jinamo fuɗɗo ɗo no yeddodira hakkude karma ko ɓenni feccere salligi ko nafata ala si wa salligi ke ha lutti koyngal nanal ngal lowtugol ngal koyngal nanal a lootali ngal tan que a lootali ngal haray wonali salligiɗo ƴonno ɓay haray fi a fuɗɗoyke ha luttoye gokkun ni haray no wayi was tawi a salligaki hato ñinade fuɗɗo joni kisa gila law ɗan ɗo ndiyam waɗɗan e haaju goo tamoɗa juula woɓɓe yaani noon woɓɓe inni o woye
Allah ko wi fattaqullaha mastata'tum hule Allah fodde taga hida taga na lotugol ɗe tere ɗo waɗu ko marɗa feere ko lutta ko amara feere ko ɓay tamamuye ko li darura ko fi obligatoire ma ubiha li darura la yubahu bi gayriha ko tawata ko sabu obligatoire on newni si obligatoire on ala newnatake mana joni obligatoire on kon to fuɗɗi ko ka ndiyanɗal lannoy ɗon kono aɗo ndiyanɗal lannude ɗon haray ina wawi waɗu ko wawɗa kon la allah ko honɗum woni sabul khilafa on halil ibratu bi awaili l awamiri aw bi awakhiriha ko honɗum woni sabu yeddudal ngal joni ko taskete kon ka yamirore ko haka fen ka hay ka fuɗɗode mana sa innama waɗu goɗɗum a fuɗɗi ka yahi ha beru ka marɗa feere ɗo wiyete a waɗi ka wiyatake a waɗi ɗo ya timminde tis wona 100% ɗon addi yeddudal ngal kono mana o sen daari dalil jiɗin ko ɗi hollata ko yonti gollitir ndiyan ɗan beru ko ɗan wawi hutorede kon kaɗa landi o on ti tamoyo noon tamamuyo ka nawi joni awa o ɓay waɗi feccere salligi yoɗo feccere tamamuye nde a feccere ɗa timina nde feccere ɗa ɗon ko tamamuye o fou o waɗaymo o foppma kono on ɗon ko honɗum o lonti ko timmali ɗa ka salligi o wi sabu honɗum o wi summa yatayammamu lima bagiya o tamano ko lutti kon li gawlihi taala sabu konngol ato ɗum ka o wi fattaqullaha mastata'tum hule allah foddetaga e ka o wi la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha allah fa wankisinakki mari feere e ma ko laɗa ka o maki ida amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum somi yamiri on hunde are e waɗa e hunde nden mbeɗa ko marɗon feere ko ɗum ɗo mari feere nam almadatu thaniyatu macerɗi moon ma toɓɓere ɗimmere ɗen fi furudi tayammumi wa sunanihi fi jantagol farillaji tamamuye e sunnaji muɗum alif furuduhu farillaji tamamuye ɗi furudu tayammumi hiya farillaji tamamuye ko ɗi e hino ɗi aranon ɗum anniyatu ko annuye o ɗo bil ijma foppu no fottani wonde tamamuye ko andiyante ɗum hay abou hanifa nde wonno ko ibada mahda la yuqalu ma'naha ibadatun mahdatun la yuqalu ma'naha fata'ayyanat an-niyyatu fiha ɓe wi tamamuye ko dewal kadi ko maccinɗinnanagol allah ko tawata a famata ko fi honɗum wiyete ibada mahda ko dewal ngal watta inna ko fi honɗum miɗo waɗana ɗum ɗo tawa haqqille meɗen hewtata andugol hikma ko fi honɗum wira ɗen yen waɗ ɗum ɗo wiyama joni tamamuye ko laaɓal kono si ko haqqille men ɗe darden he wiya tamamuye ko tunintinnagol joni noon no fottana kala dewal ngal tawata a yiyata intérêt maɗa direct e maggal ngal ɗo ko ɓe anniyoɗa ko dewal abou hanifa no wi kala dewal ngal tawata a yiyay intérêt muɗum direct ha to jinaɗa anniyo o wi wana lotagol longal wano salligagol ha to jina hino anniye ko waɗi kanko konngol makko o wi ko waɗi ɗon ɗo an tigiɗa reeni intérêt o sa lootike longal si a tunno tundi giway si a lakkano lakkande giway intérêt on no feeñi yani hikma on no feeñi ɓe inna ɗum ɗo ko al ibada al maqulatul ma'na ko dewal ngal ma'na muɗum hikma muɗum nafoore muɗum feeñi kono ko selli kon kala dewal kala ko wiyete dewal kon ko ɓe annuye sa anniyake mara baraji innama al a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa nam annuye on ɓe o tawe li khabari sabu
khabar ardo hadis ardo kala no maki innamal a'malu binniyati andu golleji din ko taskorte ko annuyeji din wa innama likulli imri'in ma nawa andu ko neddo mari wo e joddi golle mum den ko anni ko wa yanwi almutayammimu tamotodo mo anniyo istibahata almashru'i dagingol ko lawdina kon min salatin woni julde wana hawi ay ko nande mudum bi fi'lihi sabu wadugol mo kanko attayammuma tamamu yew wondo tamade mo anniyo mido tamare do fi dagingol nde hunde yamirande yo mi wadu te mi wawata nde wadde mi alda e laabal jonno mido tamade fi wawgol wadugol nde hunde wano julde nde wano wanga gongol wano e memugol alqur'ana on e kongol karama kobe go o anniyo dum mana hal yanwi raf al hadath aw yanwi istibahata al ibada yani o la anniyo to wonde himo ittude tayre de mo townde tayre den fugaha yembe jababe choko be ni wo tamido tayre mun den de iwali ko dum wadi o gayna e waggol dewal ngal o tamani fi mun ngal tun automatiquement haray tamame esprit boni abu hanifa en ko sama kala wonno tamamu ye townay tayre den jawame nabane doga serande ha wano salligi nabita tayre doga serande ko tuma ko bonnata salligi ari wosi si tayre den cippo o kadi ko non kadi tamama si townay tayre den serande doga ko tuma ko bonnata salligi kon ari wosi tayre den cippo ma si tawi ko angal ndiyan ko salligorno o tamorno fi mudum tuma o hebi ndiyan ɗum ɗon selli fi kala ɗo abou hanifa ko kanko to woni feere imo heewi wonde mortade ɓe fof yaara feere o yaara feere tawa ka o yaari feere ɗon feere nde ɗumannaki kono ɗo no ɗumanni mana joni koyo andi o fiɓa ka wonki makko joni mo tamade fi laaɓal fi no wawa waɗirgol ngal dewal ngal gassake waɗede ɓaawo laaɓal lanni o ganduye ɗon gonayo wowɗum ɗimmon ɗon assaidu tahiru ko nokkure tametede mum nden hara ko laaɓu nde ko ɗum woni ko towi ka woni ka hoore leydi ka hara no laaɓi li gawlihi taala sabu konngol allah towɗon ka o wi fatayammamu saidan tayiba tame e ka towti e leydi ndin hara no laaɓi kadi tammum ɗum addarbatul ula piyande aranere nden wahiya ko wiyete piyande aranere nden wadul yadayni ko lelnugol juɗɗen ɗiɗi ma lappugol de ma wallingol de ala turabi e hoore mbukulayri ni siko e mbukulayri tamoto hoore mum siko e koccu e hoore koccuje ɗen siko e jaare e hoore jaareeni ɗin siko e hoore fetere e hoore fetere ɗen wana non noon lappugol juɗɗen ɗon ɗum ɗo ko farilla naye ɓum ɗum mashul wajhi wal kaffayni ko maskugol yeeso ngon maska newe juuɗe ɗen ɗiɗi ɗon ɗo kadi koye farillaji tamamu yeɗi jeeya mana so lappi juɗɗen ka leydi o ɓantiɗe ko yo fitta ɗe ka yeeso o fitta newe juuɗe makko ɗen ɗum ɗo ko farilla li gawlihi taala sabu konngol allah taw ɗum ka wi famsahu bi wujuhikum wa aydikum maske geese mon ɗen e juuɗe mon ɗen sinnama jungo no wi'e tawa ko fanda ko ɓodde ka mbaggiri balawal ga ha hewta ka peɗali ɗum ɗo fof no wi'e jungo no wi'e jungo tawa ko fanda ko ɓodde ka soɓɓudu jungo ɗo heɓi ka kolli ga no wi'e jungo ko ɗum ɗo ɓuri ɗuɗude si innama jungo ka arab haray ko fanda ko newre ko ɓodde kuuje ɗen ɗo newre nden ɗo ɗum ɗo wiyete kuuje faqta'u aydihum assarigu wassarigatu faqta'u aydiyahuma taƴe juuɗe maɓɓe ɗen ɗiɗi ɗo naaga taƴete ko ɗo ka salligi
fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq do ko borde do no anda ko lutti kon sinna mayad ara no jetti ga hayawto yiga don do woni farillaji tamamu yedi ba sunanuhu sunnaji tamamu yedi sunanu tayammumi hiya sunnaji tamamu yedi nge hinodi ko di ara nun nun at-tasmiyatu ko innugol inde Allah ka fuddode wa hiya dun le oni qawlu kongol bismillah duwete tasmiya wigol bismillah no fuddo idh hiya mashru'atun fi kulli amalin dhibali tawde bismillah on no lawdina no newna no yamira kala golle marde qima ko fandi o dhibal ko yoni ko yani ko yoni hunde hu yani aslan bal ko bernde yani kala ko tawata bernde no yaha e mudum kala golle de tawata bernde no miijo no ara intérêt no wonto ko fandi o no wi ayonte wi bismillah ari hadisaji fi kala dino na sellude kono sidi pitndirama no wawi hara di yoni molon no wawi hutorede anno maki kullu amali dhibali lam yubda bi dhikrillah aw bi bismillah fa huwa abtar kala hunde golle yonde jogide qima ko fandi o side fuddoraka inde Allah ara ko de tajude manade Allah barki no kasade timmata e ko wayton hadisa onande makanko to himo selli kono si wattama had dalli jigo e makko no wawi hutorede se ndaari joni wi ama hay si ontin wiide sonnajo mudum yowi bismillah law anna ahadakum idha arada an ya'ti ahlahu qala bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana law qudira bainahuma al-waladu fi hadha al-liqa ma darrahu shaytanu hay don e alhaali ka tawata don haray haqqile no hucci fi jantagol inde Allah sabu faaleji men minagol hay don inna ontino inna yo bi bismillah aray ka tama mo yeiti e sikke dimmun dum ad-darbatu thaniyatu wo piyande dimmere den sinde tabutuno konde tabitagoy idil ula fardun tawde aranere den ko de farilla wa takfi fihi wa takfi fihi nden don hino yona fi tamamu yew woyi wa thaniyatu sunnatun dimmere den ko de sunna hadis mo abdullah ibn umar filli on fi piyande dimmere den e masgol juɗɗen ha ka coɓɓuli ga hadis on sella karama ko ɓen fof no fottano ɗon hadis on o sella si woni tabiti o sella o hutortake dan ko addi ɗo ko ka madhabe imam malik e madhabe imam shafii ɓeɗo no yaari wonde on tigi o tappitay kadi ɗimo so o tappi arnum ɗum ni o fitti ka yeeso fitti ka newe juuɗe ɗo ko yo tapputu kadi tappande ɗimmere ni ka leydi tumba ɗo adda haaga o adda ni o maliki yankoɓe e shafa yankoɓe kamɓe ko ni ɓe wiide ɗum ɗo ko sunna kono hadis o no wirde noon hadis o ngo tabitako ko imam ahmad wiɗo ko kañum e hadis mo amma hadis ado ka am ko mo ammar fillo wonɗo ka sahihayn innama kana yakfika an taqula hakadha fa daraba bi yadayhi al-arda summa masaha bihima wajhahu wa kaffayhi oɗo ɓuri sellude e ko wowla kon fof fitamam he tappande wotere fitta ka yeeso fitta ka newe juuɗe lanni o wi ɗimmum ɗum tammum ɗum kanke sunnaji ɗi mashu dhira'aini ko maskugol falawal jungo ngon falawal juɗɗen ɗiɗi ma al kaffayni wondude e newe ɗen kadi id tawde law iktasara si o hattinino o raɓɓiɗinnike ala mashil kaffayni e maskugol newe ɗen tun la ajisahu o wi ɗum yonaynomo koy wa innama yamsahu dhira'aini andi ko maskirta sogone ɗen ɗiɗi ihtiyatan wo ko fi rentagol ko fi tun yo mi yo timmu wigol ɗum ɗo no gasa kon ɗo ɓuri moƴƴude wa dhalika ɗum ɗo lil khilafi fi ma'na al yadayni fi l aya
woko sabu yeddodiral wongal ngal e fi firugol juɗɗen ɗiɗi wonɗo ka aya ko onon fanda ko yadayni ɗo e sen daari ka fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ɗon ko fanda ko haaka coɓɓuli juuɗe faktaw aydiyahuma ɗon no anda ko haaka kuuje jon noon o wi ka yad jon tigi masku yeeso ngon e juuɗe ɗen ɗo juuɗe ɗen yarli ko juuɗe ɗen ko konta kon ka aya taƴuɗo juuɗe gujjo ka ko juuɗe ɗen ko fanda kon ka aya salligi o wi khilafu ari ɗum ɓeeɗa naɓiriɗa taban kono foti andugol si tawi ɗum ɗon alqur'an on ƴetti manaji ɗiɗi hadis on addino taƴi ɗan maki innama kana yakfika no yoneteno an taqula hakada nde waɗirta ni o tappi juɗɗen ka leydi o fitti yeeso ngo o fitti newe ɗen o ɓeydal ɗon o iri no yonay ɗan maki yonay ko no hande kadi goɗɗo ɓeyta ɗon hawi hal huma alkaffani wahadahuma yalli ko fanda ka aya ɗo o aya famsahu bi wujuhikum wa aydikum ko ma fanda ɗo ko newe ɗen tun aw huma ma azira'aini ila almirfaqaini ka ko newe ɗen wondude e falawal jungo ngon ha ka coɓɓuli o wi ɓayno yeddodira joni kan son tigi addoy ha ga aray ɗon no anda timmi si tawi on tigi hatti ka newe juuɗe tun si tawi noon aya on ko fandino ko haka coɓɓuli an addi ka newe tun a acciri ni o wi sa naɓi haka newe e haka coɓɓuli hay si tawi ko haka ko newe ɗen tun wiyano ɗo a waɗi ko wiya kon a ɓeydoy kadi hoore ɗon mana ko lutti no ɓuri ko lelli ko ɗum wiyete ihtiyab ko lutti no ɓuri ko lelli tabalillah ɓaytinano maki yoni taba mo ɓeydo e noon ha ka newe juuɗe ka coɓɓuli juuɗe ka nandema bonne kono so on tigi hattiɓe ka nanmaki noon no yona ɗon la allah ko ɗon ɓuri moƴƴude almaddatu thalithatu toɓɓere tammere nden fima yanqudu tayammuma wa ma yubahu bihi ko honɗum bonnata tamamuye ko honɗum tamamuye wawete gollitirede ma yubahu bihi ko dagintinnirte sabu tamamuye alif ma yanqudu tayammuma koko firtata tamamuye kon bonna fes naqdu ko bonnutugol fes o wi yanqudu tayammuma shay'ani no firta tamamuye mana bonna mo piiji ɗiɗi ara nun ɗum kullu ma yanqudu lwudu'a id huwa badalun anhu kala ko bonnata salligi mo taamike ɗum ɗon heɓimo haray ɗum bonni tamamuye makko tawde tamamuye on ko salligi on lonti si tawi hay ko lonta kon patron on ay patron on ɗum ɗon régileno patron on itti sikke adjoint on idan tamamuye ko adjoint salligi kala ko bonnata salligi kon si ɗum heɓi tamiɗo haray tamamuye on boni bonnoji salligi ɗin e jangino ɗi ka hewtali kala ko yaltiri ka laawi ɗiɗi ko anda kon laawol ɓaawol ngol ton ko yaltita ton ko piiji ɗiɗi ko kabine jano on e hendu laawol wontirgol yeeso ngol ko yaltirta ɗon ko bawle ɗen e maniyo e madiyo e wadiyo on ka ɗum ɗo bonnayi salligi no fottana si hakkilkin boni woni ko feetere woni ko faɗɗere ɗon ɗon kadi bonnayi si on tigi ɗanike ɗoyngol luggungol ko ɓuri sellude kon konngudi karama ko ɓen ɗon ɗon kadi bonnayi memodirgol e sonna ɓen sabu heɓugol dakamme e mum ɗon ɗon kadi bonnayi
memugol awra muɗum memira newre mum nden ko ɓuri sellude konngol karama koɓɓen ɗum ɗon kadi bonnayi o halumma jarra mo taamike waɗi ɗum ɗo aɗa tamamu ye boni ɗimmum ɗum e bonnoji tamamu yeɗin wujudul ma'i liman udimahu qabla an yadkhula fi salati aw athnaiha ko heɓugol ndiyam wonande wasanoɗo ndiyam ko on tigi tamorno ko angal ndiyam noon heɓi ado o natugol e julde nden o tamo o ɗaɓɓa ndiyam ha o ronka o tamo ɗon tun o gayna tamagol tun ka o fokkitanta julgol ɗon ɓeyno ene wo joni ɓe ɓannanano satalde nden ɗo ndiyam no woodi ɗa no sokki haɓɓe mi sotta ɗo mi atanaw ndiyam tawa noon mi tamike joni accee ɗon o tamamu e boni aw asnaiha ma ka hakkunde julde o tamike o habbiri o heɓi darɗe ɗiɗi on to watta woɓɓe arda noon e bidoro ɗon rowtirelan ɗo ɗan ndiyam aden kara heɓiɗo ndiyam nga o anda ndiyam heɓike yalli o tajay ka o tajata no yeddondira ko ɓuri sellude konko on de o tajay amma ida faraga min assalati amma so gayni julde nden few fagad sahha salatuhu ara julde makko nden selli wala i'adata alayhi fillitagol fawakimo in wajadal ma so heɓi ndiyam ɓaawo ɗum ɗo ligawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu maako nelaɗo ka o maaki la tusallu salatan fi yawmin marratayni wota on juulu julde wootere e nder ñallal gootal laawi ɗiɗi ananta juulu fanaji ɗiɗi ñallal gootal ma alansaraji ɗiɗi ñallal gootal ma futuroji ɗiɗi ñallal gootal ma geeƴeji ɗiɗi ma subakaji ɗiɗi so tawino a tamike a juuli a gayni fes a heɓi ndiyam sa sali wiyama koye a salli kadi fayin juula on waktu haara a juuli waktu gooto laawi ɗiɗi e nder ñallal gootal ɗano maki tan waɗ taɓan ko yeddudira moƴƴina no waɗi ɓe o wono maali kanko ɓen ko lolli kon ɗo e waktu yaltude sa heɓi ndiyan ko ya salligo fillitoɗa kono o wi ɗo koko ɗum ɗon ɓuri hawrude e sawar ba ma yubahu bittayammumi ko dagi kon waɗugol sabu tamamuye sa tamike ko honɗum wawɗa utilisirde on tamamuye ɗo yubahu bittayammumi no dagora sabu tamamuye on kullu ma kana mamnu'an qablahu kala ko tawata hari no haɗa aɗo tamamuye on min salatin wano julde aw tawafin ma wangagol aw massi mushafin ma memugol kamilu on aw qira'ati qur'ani ma jangol alqur'ana aw muksin fi masjidin ma ñiɓugol ka juulirde ɗiɗo fof si on tigi tamaki salligaki himo haɗaɗi joni noon si o tamike himo ne on na waɗugol ɗi mano wi'e ma yutayammamu li ajlihi ko tamorte kon fi muɗum fi waɗugol julde woni ko julde farilla woni ko julde naafe wangagol on no juulatake on tigi tamaki salligaki ma wangago ka suudu kaaba kadi sellataka on tigi wango ka suudu kaaba tawa on tigi tamaki salligaki amma memugol alqur'ana on ma jangugol alqur'ana on ma wongol ka juulirde ɗo ko masalaji yeddodiraɗi moƴƴi hakkude karamo koɓɓe almaddatu rabi'atu fi mbaadi tamamuye on yonno mo faala janginde en ko honno tamorte mo andi kanko mo jogii misa yani deftere ne jogii misa labaɗo o adday élément ji ɗin détail ji ɗin ha o gayna kono o ñiɓa o ñappa kadi na addugol tun kolkole adda bilorɗi adda huɗo be wallina feere o moƴƴina suudu ha o gayno en nanatu ɗum woni kayfiya o siko julde o adda e farillaji ɗin o adda sunnaji ɗin o adda chartiji ɗin o adda bonnoji ɗin ha o gayno o wayno awa noon arimi holle ko honno juulirte yon noon ko honno tamorte o wi
kayfiyatu tayammumi hiya mbaadino tamorteno nge hino an yaqula ko nde on tigi innata kanko falano tamade ko inna bismillah naawi yanta way mo anni istibahata ma yatayammamu lahu tawahimo anni mo yaad nabida ɗum e annuye dagintinnugol ko woni e tamanade kon bi fi'li tayammumi sabu waɗugol golle tamamuye ɗen o anni ko wi bismillah summa yadriba refti o tappira ma o lelna bi kaffayhi newe makko ɗen ɗiɗi wajhal ardi yeeso leydi ndin min turabin wano mbukulaydi aw ramlin ma njareedi aw hijarati ma koccu aw sabahati ma loopal wa nahwi ha e ko nandi e ɗum ɗo kala ko tawata no humodiri e leydi ndin tawa ko ka leydi jeeya ɗo on tino way tamade hoore mum amma ko fuɗi ka leydi kono na e leydi wiyatake leydi wano leggal wano huɗo ɗum ɗo ko ka leydi fuɗi kono wiyatake ko leydi ni ɗon noon tamatake e muɗum mi anda si mo addi ko tamote e mum kon kono mi sañinaki mo addi amma ko tawata ko leydi nu kono transférama jungo neɗɗo naati e muɗum ha watti ɗum fayda goɗɗum ngo wano ɗe karoje ni wano sima hi haari ɗum ko leydi nu kono wattama none goo no tame e muɗum si leydi no woodi tamatake e mum leydi ndi tawata no Allah taginno ndi ndi heddi ndi transféra kadi watta goɗɗum ngo haray ko yonti yiyatamo yo toon bal imamu Shafi'i kanko mo wi'i tamatake sina e leydi fuɗinori mana ka makko kanko tamatake e fetere tamatako e ngedere tamatako e tuntere e tamatake e jengallere kanko ka makko ko tawata si a aawi ɗon fuɗay mbukulaydi ndin ko ɗon tamete mum kono ko selli kon o ɗum ɗa fof no tame mum madama ko e jinsul ardi ko e leydi ndin jeeya o wi si ɗum ɗo a gayni ɗum o wi wala ba'sa an yanfuda alghubara o wi ella ala kadi nde on tigi fiɗɗata nafada ko honkugol ni nafada asan joni no tappita gabittini nafada nde o tappata alghubara o honka mbukulaydi ndin min kaffayhi kanewe makko nafdan tappande honkande fiɗɗande hafifan foygitinde doyni wayno gasontigi lappi juɗen ni ka leydi o taɓan o waɗa kadi ka hoore kolɗin ni so o lappiri ni yo ɓantu kadi waɗa ni fi ani sa waɗi ɗo ni tun hoore kolli ɗin heɓali mi ma leydi ni kañum waɗa ni ha gayna cikka kolli ɗin kadi ni joni noon no gasa hara no woodi ko noti ga ko cohoy groupe tayo leydi ma ko wayno tappirani seeɗa ha koye sama on tuma to fitta ka yeeso o wi sa gayni ɗum summa yamsaha wajhahu refti o maska yeeso makko ngo mashatan wahidatan maskande wootere nawi go be onti waɗani goo ɗiɗi tati la sonti waɗi ni ɗum ɗanni summa yadriba refti o tappa kadi incha asimo faala bi kaffayhi newe makko ɗen ɗiɗi kadi fayin al arda leydi ndi no warno nanno fa yamsaha o maska kaffayhi newe makko ɗen ɗiɗi ma adirahi joni kono no woodi ko mankini ɗo summa yamsaha wajhahu mashatan wahidatan wa kaffayhi o maska yeeso makko no maskande wotere e newe juuɗe ɗen ɗo taw so gayni ɗum ɗo wiɗen ko ɓuri sellude kon ko ɗo hatti o wi simo faala summa yadriba o tappa noon kadi inchaa bi kaffayhi newe makko ɗen kadi al arda leydi fa yamsaha o maska kaffayhi newe makko ɗen ma adirahi wondude e coɓɓuɗi juuɗe makko ɗin farwal junngo makko ilal min fagani ha ka coɓɓuɗi inchaa simo faala wa in iktasara si o raɓɓin ɗinnike alal kaffayni e maskol newe ɗen ɗiɗi tun piyande wotere ka leydi maska yeeso ko maska newe ɗen o wi so hatti ɗon
ajza'ahu ɗum yonaymo. Tambihun findingol ino ɗani no yeƴugol findina. Su'alun wa jawabuhu landal e jababuye mum. Su'al landal ngal ko honɗum hal yusalli bitayammumi alwahidi iddata salawatin idha lam yuntaqad tayammumuhu. Ene no juulire tamamuye gooto julɗele buyi si tawi tamamuye on firtaki bonaali ko landal no on tigi no wawi tamade tamamuye gooto o juulira ɗon waktuji ɗiɗi farilla. Aljawab o ijaba on ngol fil mas'alati khilafu. Mas'ala on no e makko yeddodiral. Man sha'uhu sincode ngal yeddodiral puddi ngal yeddodiral kangal fuɗi ɗon kangal yani lasili maggal ijtihadu ahlil ilmi ko tinnare ko wakkilare ko ɗaɓɓutugol yimɓe gandal ɓen ɓe ɗaɓɓiti tawde id lam yujad nassun tawde ƴi'al wodaka sarihun hara ko feeñugal ko tindinta kon fil masrate masala on yuthbitu no tabintinna ahada janibayha goto e cenɗe masala on ɗiɗi wa yubtila thani bonnita ɗimmo mana masala woɓeyni hihi woɓeyni o mana hihi tamamu e goto no juulire waktuji buyi woɓeyni o tamamu e goto ko waktu goto woni masala on heeɓi cenɗe ɗiɗi o wi ƴi'al arali tindinowal sengo goto jiccina ɗon bonnita ngoya sengo ton ƴi'al immorde ka Allah ma immorde ka Allaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam heddi noon karama koɓɓen no etade noon joni ndaara ɓe e jumhuru en kamɓe ɓe ndaari ɓe inni ko waɗira ɓay feere ala ka ɗum gayna waɗede o haraylan ni espiri. Abu Hanifa o wi hey ko hombo yamiri en yo en salligo ko ka alqur'ana e ka sunna ne en fo en fottani wonde salligi on fannin o bonani himo wawa gollitirede dalil muɗum nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ka sulhu hudaybiya ka ko amul fati nelaɗo salligi goto o juulirimo waktuji bus. Omar ngaldi o wi nelaɗo a waɗi go a wawa wadde salligi goto juulira ɗum waktuji buyi komin anduno kon waktu be waktu a salliganto. O wi amdan fa'altuhu ya Omar. Umaru nawdema mi yejjitugo mi tewi pas mi waɗi ɗum ɗo ko waɗiri ko andingol en wonde salligi goto no wawi julde waktuji buyi fannin o bonani. Abu Hanifa inni o yamir ka salligi yamira ɗon ka alqur'ana ko ɗon kadi tamamuye yamira. Idan tamamuye ko ari ko lontagol salligi on ɓay ella heɓi salligi arali joni noon ko lonti kon si ari gollay golle ko lonta kon no fottana ka fuɗɗode wonde tamamuye on o waɗay ko salligi watta kon nde wotere o ɗum woni juulgol ngol farilla goto ɗo fof no fottani a yeddodira noon si tawi tamamuye on waway wadde kadi fayin ko salligi waɗano kon kadi e julɗe luttuɗe ɗen ɓeewi wawata wadde. Abu Hanifa inni o way ɓay tun o golli ka fuɗɗode o jokkay tamamuye ko salligi waɗano kon fof tamamuye waɗay ko ɗum ɗo ɓuri sellude. O wi kono wal ihtiyatu yaqdi bi tayammumi kulli salatin. O wi kono renta gongol no ñaawi yo on tigi tamano julde ɓe renta gongol ani joni ɓay si tawi no wi'ama tamamuye goto no wawi julde waktuji ɗin fannin tamamuye on bonani a tamani ke futuro a naati a juuli futuro
geeje hewti ka juulete a yalti a tamanike geeje ɗe tawi le jaka o tamame mo tamanɗa futuro o no wawi juulde geeje hono lorrete joni ko nuuru ala nuuri no wawi joni si a salliganike futuro a juuliri on salligiɗon futuro on si o salligi on bonani geeje ari a yahi a salliganike on geeje ɗon no anda kon haray ko ɓeydike ani ko nuuru ala nuuri hayɓe baraji wiyatake a waɗi créé probléme kono si tawino jaka allah e nulaɗo ko muyino kon ko wonde tama muye ko waktu goto petti juulirte an noon a ƴetti ijtihade on ɗa a tamanike futuro on a juuli futuro on a habbike a juuliri on ɗon geeje jaka noon ɗa a yanoyi e haysa baysa ka ɗum wiyete ihtiyat yani ko wigol ɗo ɗo ɓay simi waɗi ɗum ɗo lorrata bal nafay no gasa simi waɗoyaani no gasa no waawi lornude jooni yomi waɗu ɗum wiyete ihtiyat kanko o wiiri ni kono no sella ka on tigi juulira tamamuye gooto petti wagutuuji fannin o bonaani ibnu qayim cheikh lam ibnu taymiya ɓe waɗi tahqiq masala moƴƴi noon cheikh albani kamɓe fof ɓe yewti ɗum no yewtereji labaɗi imamu shawkani kadi no waɗi toon no waɗi konnguli labaɗi e muɗum ala kullin ko ɗum ɗon ɓuri sellude si on tigi tamanike wagutu kala ɓay tamamuye on nandema ka on tigi tami o facture aray inde ko ɓe o yoɓa nandema no satti ko lappugol to juɗɗen ka leydi fitta ka yeeso ɗo fitta ka newe ɗum ɗon aɗay kadi probléme ala ko wiɗo kon aɗa ko ihtiyat kono noon wota yi goɗɗo no juulira tamamuye goto waktuji ɗiɗi inna naari ko geri o bonni julde ma ne jaɓatake mafhum en toriki allah yo allah faami en dina kam faami selluɗo o arsi ken kadi gollitirgol o jaɓanen ko waɗɗen kon fof wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin قد تعمقت قد تعمقت تعمق كل جينا قول أفئن تنو التعمق في الدين هو الغلو في الدين التنطع والغلو والتعمق دي فوق قوتو لا تعمقوا في الدين جوني مثال تعمق عبد الله بن عمر so salligino ke o ƴettandi ana wanni gitere o lowaɗan ga wo fi joni no gasa waɗi ɗum ɗo ɓay ko ko sa waɗini gitten omboto gasa no yani ɓay ɗum ɗo sa onti giteren ɗum ɗo ko yeeso ngon konta nder giteren ko yeeso ngon fiyo ɓuuɓu wanni o wicca ndiyan anga ta'ammuk on ko feƴƴintinnugo ɗum wiyete ta'ammuk yani ko naɓugol fayda ha feƴƴitoya ciifol ka wiya ɗon in he habboyo giɗo yaade wanni hunde kaari habboyo giɗo no jeeya e ta'ammugo enen ko watten ko joni wano fuuta e suumaye ɓe innayi ko naayi on tigi ñaamu taw ha o juula futuro ɗum kadi futuro ko ɗani koy ni yeren leeɓi ɗi en daren ɗo leeɓi ɗi no o niɓɓitade o ɗumannaki non ko ta'ammuk wiyete ta'ammuk mafhum عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل قال له إني أتوضأ بعد الغسل فقال له لقد تعمقت آيكم من كتاب فقه السنة المؤدب ليك ورون أن عبد الله بن عمر no ani ko darso karajo bonere ko ton ko yetti o yettirundo ka figu sunna karajo bonere e darso men alarba feƴƴi ɗo ko ɗon ngal ɗo ari Abdullah ibn Umar goɗɗo wi'imo o wi
o wi Abdullah ibn Umar o wi min simi mi lotto longal ha mi gayna simi gayn lotal longal on tumat non mi salligo kadi o wi gatta ammakta o wi a luggini a sattini a feƴƴintinni a tampintinni ke ɓay longal ngal ko salligi wa ziyada o wi hato jina si tawi a lootike longal ɗum ɗon yoni salligi o o wi abben ɗo taw wara ko horo tenen e talata tuma tenen e alkamsa joni noon hawrodiri sappo e tati sappo e nayi sappo e joyi wonde e majje no sella ka wanni yo ɗon nde wotere si tawi natoroyi yani ayyamul bid yani ayyamul bid si natodiri e tenen ma alkamisa hi si tawi mo wowi howrude tenen e alkamisa tenen rego hawrodiri ayyamul bid ɗum ko ayyamul bid ko ñande sappo e tati ma sappo e nayi ma sappo e joyi ɗum no yamira joni alkamis tenen on no yamira horugol ɓay ko ten sa sallam hoorano e tenen o yamiri yo hoore ayyamul bid fof hiɓɓodiri ñande wotere yani mana ñallal ngal ari yamirgol fi horugol ngal cenɗe ɗiɗi fi ko ngal tenen e fi ngal hawrodiri e ñalormaji daneji ɗi on tigi andi yo ɗon joni o hoora Allah no andi ko horanɗo e ayyamul bid Allah no andi kadi himo wonno horde tenen Allah yoɓa emo fof inchallah jeegoje ɗen la ko hani kon jeegoje ɗen yo on tigi suɓude harana e tenen e alkamisa ɗon noon ɓuuri moƴƴude si tawi himo wowuno howrude tenen e alkamisa feere ɗon ɗon yo ƴettu on mbowka makko ɗon o yaha jeegoje ɗen yo howrude feere harana tenen e alkamisa kono noon la Allah si tawi on tigi wowano howrude tenen e alkamisa o wi joni kanko jeegoje ɗen o suɓay waɗde tenen e alkamisa o hoori tenen e alkamisa hara o heeɓi sitta shawwal kono noon haray baraji wowɓe howrude tenen e alkamisa ɓe mi anda sa o heɓay wallahu alam aɗa kadi waɗirata docteur mata o wi mata o yumma maɓɓe feƴƴini e juldaɗo feƴƴuɗo est ce que no waɗɗi ka o yoɓana ɓe suumaye feƴƴuɗo ɗon ɓe yoɓanayi ɓe suumaye on no gasa ɓe wawano horde suumaye tawi neɗɗo ñawlori suumaye saabu nawnare nden nawnare jokkodiri ha o luttoyi e nden ɗon o yoɓantake ko Allah o faidatu min ayamin ukhar faidatu min ayamin ukhar konti yoɓoy e ñalaɗe goo kono ko so ndikki faman kana minkum maridan aw ala sangon mo wuudiri none mo tawata Allah yiɗano wuuride Allah jaɓantamo du'a makko ɓe jaa ko salloto Allah jaɓa du'a tawi on tigi ko harmi woni ñamude laaɗo ɓanniɗo haɗo tawi muslim wonde o jaɗi gorko tawata no tawi inna Allah tayyibun la yaqbalu illa inna Allah ma'muna bima amara bima amara Musa janga o inni thumma dhakara rajula yudillu safara ash'atha akbara yamuddu ila sama ya rab ya rab ya rab maqamu haram wa sharabu haram wa qudiya bil haram fana yusabbu dhalik aw fana yustajabu lahu nela makdo Allah yamiri julɓe ɓen ko yamiri nulla ɓen ko wonde yoɓe ñaamu ko laaɓi gollu moƴƴi horma to wi ñande gonu gorko himɓe hola ko setejo siɗi setegal juurga o tampi e laawol moƴƴi ha hoore makko nde sanfiti no tuuni no sanfiti koye makko nde fof no luggi ɓaɗe fof taƴino o ani
kay something yorodo yodi do taway mo felliti Allah jabana fadu Allah wa antum mu'minun bil ijab agol ya de ko yete do menta ko e to Allah on wasi kurbe ba to Allah me ron me Allah kanyuno mo hes to Allah bana nak mo Allah wala bi wada ko Allah wada fa ma tawsi na ya to na tawsi ko na kal
sakigal ko islam yami sonajo yo bono shoki sururi onu de dungal hiwari mo Al-Quran mede ka sunna sallallahu alaihi wasallam jono sitawi sonna don ya ya tiki ke hamo ki bonni ke ba ko atti yeso ngi de dum yalli har mo wonde ma ka o wacta so ma yeso rimman alfa ko go kono ko janu be examen yo bakdo ha rebe aka examen en septième ay on de digutu de dibe ci tawi digutu de gitam hein bu ga bu mu ay yalla digu be yo bakira to yon balay to yon yo be digutu ma be indikare ma be bu mi to fino be wadira examen ma breve ma ko sonna do on tigi on si tawi umali be ay masala ko masala ni ya yes sonna do wa kana to hal khilaf ko on to yedna do yo ko si ko be dali goddu ngari ki Allah wa yesma ko o ma ya wala li kalle wala li hay fus no Allah mo ni yesma ko be dal life ko do dangal fo pour fotage o be di ko ka yesma ko magi ma o wadi kay ma li na wadi do fiti da mo bawni na no wadi o bum e o de yono ay masala e dal ko sahabat ay don do nyala mo ne pour do ko ko kon non ko side kongol karambo wi be yeso sona mo awra o wadi o bum yeso mo ay sen dalil ko fi sona do bum ko fi o fi ko be jana ida be mi vale ko pelet be ja e nokku wo mi be fare ko tele sona yo makko ado dum ko ko taw e to ko wadi mo hasib ko mo ko kanati ni mo bandiri do an ya ko yati ndi ngari bitre kinan gal doni e ni de ga no no la no si jon fa jam ko dina ma jon mo jiko do e fa la o ko de anda do men bu ma da bele ni do men mo le bele ni ma ko ra ma men bu ngali fo men ya na ya son ko re do yon suboro guys ka roi mi ko mi ko farilla ko wati sonna bu ya sama ko non so ma ra ya tali ko do de ka tu man woni de woni ka di go di go Inch'Allah wa afana wa insha'a adha bi ahlihi jonno ay ko no way so sonna do bu mal yeso go ko ma kon subina hal ya'khudhu rukhsa wa ya'khudhu lazima yete pelet to ngero way na sabu mata ko way ni ta ay bu ta way na Allah ghafurur rahim sama Allah yalla wa ay do ngal ma do ko fe ci yeso donc wali ko on da ko on man ma ko boli amma de beda yalla ji do nyam ko ha yo de ka université ko farina e ko ba ki farina ci sonna de bali pak ma rani bere
andi yol jolte mola mai fiji dawar ko